Sedang kajingya keren penbait puat baar hapadang ki artli ki jala ke Meghalaya bat Assam ha Guwahati ha ka arpsau tarik ujamang arjar arpulai. Ha kani kajingya keren penbait puat layadan lang menteri rang ba ka jala u Konrad K Sangma usambut menteri u Prastun Tensong bat usnga balang dhar chief secretary u ba DP walang bat kuwi ki he sarkar ka jala kat bana kalyang jong ka Assam layadan lang u chief minister ka Assam u Himanta Biswa Sarma ki menteri sarkar ka Assam u Atul Bora bat u Pijus Hazarika.